الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسل الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك وتخلك وتأدب بأدابه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mahuli mga palanggungan ko hapag iman, kya ulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala, mga kya kasihan sintuhan natu maha tutsi maha tinggi Allah. Harum ini yari na isab kita niyo nagbaing mata bisan ing kaaunan alayb dakuman bisan ing kaaunan wala nakita niyo nakapaghalup sumagawa yari na isab kita niyo magpatumtum karena mamuso sin pusaka sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuin Nabi piag luas lungsaran sing kita niyo kataan. Nabi piag tuyuan niya kita niyo supaya intiap-tiap dengka tutan niyo kapigsikan atawakan kasilakan sin agama Islam. Jari niya palanggungan ko agama Islam. In agama na to jukup. In agama na to asal kita niyo biyawaitan ingkatan sin sakit aun siya ubat. Amo pa in sakit hindi kaubatan in nakatatampal, walaupun bisan siya nakasisipok atawakan nakatatapok, kaubatan da sin agama. In sakit yari si maplag ka tutanu amin pagyanong sakit COVID-19. Mataod imyuga, mataod inaghali. Adapun imparkala COVID-19, bang nahinang mo ingkatan sawab ang pakaw nagtawakkal patuhan, sarta diagpakan kaw sin sakit,
biidnillahi subhanahu wa ta'ala mahitong kau patay syahid. Walaupun in sakit ini aun hambuok. Sakit di na to pagkahalimatahan. Sakit di na to pagkananaman. Sakit di makawa chikapun sin doktor. Ampain Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam asal namumong siya. Kullu da'in dawa. Ingkatan sin sakit. Aun siya uwat. So bimakna bang ingkatan sakit aun siya uwat. Unuwa in sakit. Mahunit siya uwatan. Atawakan sakit di kauwatan, amura in sakit kamatay. Sa inparkala sakit kataan ini, kauwatan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kauwatan sinaramanato. Sa insakit ini, bangkitan yung riagpakan. Bang in COVID-19, diagpakan kau sin sakit, na hinang mo in kasawab-sawaban, na hinang mo in pagtawakkal patuhan. Diagpakan da kau maitong ko patay syahid. Walaupun in sakit ini, bang kau diagpakan, maglawag kau sin karayawa mo adlaw akhirat. Sakit uno yan, Tuan Naufil. Amo na in sakit, sin pagpanumboy. Kaya nga tanong sakit panumboy, amo in tao uwos niya mangdihil, sabuton niya pa. Na matao di ka tumagjato habya ini. Uwos niya tiyutukbal, sa isoy-isoy niya pa kataan. Yako tayo mangud kwa ka ma-Islam. In Allah subhanahu wa ta'ala, piyatumtuman kita niyo. Uy nagisintuhan ta Rabbul Alamin na suratul Baqarah ayat kanuman tagupat. Piyukaw kita niyo sintuhan ta Rabbul Alamin. Bang upamahan na tutug biyati kita niyo sin Allah. Kalu-kalu mahinang sawab kauwatan in sakit ini. Bang aun sakit COVID-19. In sakit ini COVID-20. Sa in sakit ini di makawa chika pun hadoktor im makauwat kaniya. Tupot hapamando sinallahu subhanahu wa ta'ala iwan sin rasulnya. Unin ayat. In agi sintuhan ta Rabbul Alamin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Yari in ayat sintuhan ta Rabbul Alamin. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kalladhi yunfiku malahu riya'an nas wala yu'minu bil yawmil akhir ila akhir al-ayah. Biulan sangan inaggugulal bariman. Piatumtuman inaggugulal aun iman. Isyintiyawag sa Allah subhanahu wa ta'ala ayat niya. Intiyawag sintuhan ta Rabbul Alamin. Ya ayyuhalladzina amanu. Amuin mga tao naggugulal bariman. Aun katutan niyo bariman di haula sa bali impag-iman hawa hula. Kapi niyo? Bariman na hula, bali impag-iman hawa hula. Hari hay ni bariman intiyawag sinallahu subhanahu wa ta'ala. May ta bariman? Sawab bariman da intumay mahukuman sara sin Allah. Bariman da imagtayma simpatumtum panawag-tawag sin Allah. Bariman da imagparagbo sin hukuman sara sin Allah. In agi sintuhan ta Rabbul Alamin.
Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. O kamu mga naggugulal beriman, ayaw niyo ba pagbatala in mga sarak kakyatok bar niyo? Ayaw niyo pagpasawa. Sinuno bil manni wal adha. Hasawab sin pagpanumbo nyo, iban kabtangan masakit tay mau sindihilan nyo. Biarin dagbus. In parkala pagtumboy, malago sakit di matukato. In tao nagsarak ka, in tao nagdihil, in niyat mo dumauhat kau parungtungan padarat sin Allah. In niyat mo kumawa kau parungtungan patuhan. Sumagawa aunti masul inya angat ulat mo dumagpak paadlaw akhirat maglawag kau. Unin sabab may takaw maglawag? Pasalansi bil manni wal adha, sa pasalansin tiyumboy mo siya. Imang klase magpagtumboy, dua klase. Biarin dagbus. Aun siya magpanumboy atay. Atay sadya imagbisara. Di makaingatin daigbay niya, di makaingatin laumbay niya, intupot makaingat siyara, iwan sintuhan tarabul alamin. Biarin sakit, biadiin impagtumbo sinatay. Aun masul, aun hambok tao miyaun kay mo, nangayo tawang. Lo walawi na hazaman na to ini, yari na isab, yari na isab, nagkarukaan, ingkataw tayo manguran nato simparkala ini. Dihay ni, aun, amin biyading pagtumbusin ataya, amin pangatayan mo sadya, wala mo pabiyungat. Aun masul, aun nangabot kay mo tawang. Ibutang tana, ya Abdullah. Atawa, ituan naufil na wah, ikaw ang tanay, ituan naufil. Ituan naufil, awak to naghajat, naglaki, miyat to kay mo. Pagkat to, tiyukbal mo in kabayaan niya, tiyukbal mo in kalakihan niya, tiyukbal mo in hajat niya. Awak to mo tiyukbal, di mayaw in kabuhi niya, di mayaw in parasahan niya. Sampay kita mo, aun na mga business na maamu-amu. Aun na siya budiga, aun na siya farmer, aun na siya kataan business. Pagus one time, kita mo siya, wala niya ako naasip. Magtoy nagkuto-kuto in atay mo. Magtoy in atay mo namungmung, unin iyan, laong niya inta uyaon. Hawak to yaon naghajat, ako sa unin siyuok. Habya unlong niya, uy, imasin suman, kalupahan, imbiyakasan. Naway na. Laong si mga ulama, hakabtangan mo sadya to, wala mo pabiyungat alupan niya, banglong niya in karayawan siyarak ka mo, nakakawa kaw karayawan hanggatos na hinang dakuman, hambuk dakuman nalawa ing kasyaman tagsiyam. Na, kita mo na? Ang kandalaw ko, in sakit COVID-19, bangkaw kyugdan, ang panahinang sabab, inang muning kataan, may tungkol patasyait, ang painini, bangkaw riyag pakansin sakit pagpanumboy, hadlaw akhirat maglawag kaw. Yat tuatay sadya, way pa yan kuhan.
Ikaruan niya intaw magpanumboy amin parkala yaun na. Kita na, very nagbus. Impulse atay mo sa dyan nagbisara. Ikarua pagwi mo pabay nanuisoy na kao. Pagkat mo nanuisoy na kulong murang, katumtuman mo in hambok kusog amuin nangayo marikato. Tabang, lang may ta. Allalong niya. Imasinso na. Imasinso na, di mayaw na imparasahan, di mayaw na inkahalan. Wala na misan nangasip. Naway na. Siyambong muna, biyungat muna, biyayita muna, nalawa na inibadat mo. Naupas, insarak ka na to. Ang kanda imagsarak ka bang mutiyukbal, bang murihil, ayaw kau mag-angad ulat gantian niya kau. Ayaw kau mag-angad ulat makasubli siya kaimo. Maita, bang kau nagdihil, nag-angad ulat kau, ba't siya makasubli kaimo? Apabila kau naghajat, na ngayon kau tawang kaniya, wala na kau tiyabang, 100% matumboy mo siya. Pasalbo ko ni maksud mo karna sintuhan. Sabangin pagdihil mo karna sintuhan, tiyukbal mo na naununo na yung kahalan niya, Allahu Ta'ala magtutungbas. Aw masul masabot tapasan, bang bukon ako, diyan may nang engineer, di may nang attorney, di may nang doktor, bang bukon niya 5 way marika ko, way sa ni mga tao yan. Allahu Akbar. Yumboy mo na siya. Ya kau isab na tabang. Kaput ba isab ko sipog? Subay ikaw kumapot sipog. Sawab tiyabang niya kau, piyakuyag impangatayan niya, piyakuyag impangatayan mo sing kasusahan mo, diyan kan sing kakuyagan, kaput ko sipog. Saya ko timabang. Manumtum diya ka, di manumtum inti mabangkay mo, imahal ka Allahu Ta'ala, inangat ulat mo karayawan. Sawab imano siya magkapinda. Imano siya, bukod siya magtutungbas, Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Biasi sambat ko kabalikan, bang kau nagdihil, bang kau nagtabang, wayro unduga ing maksud mo, karna sinallahu Subhanahu wa Ta'ala, di mo siya matumboy. Nawang mo siya tiyumboy, mo ikaw pahukom maglawag kausin, aw nunay pagsarakkahan mo. Apain hukuman, subhanallah. Maunit parkala ini. Bilmanni wal adha, in adha, amuin bang in taumig. Aw sumasula, in kita kasiwang kita magdihil, bang kita magdihil ambuk manusia, aw masul, bang upamahan diakdakan, bunglawan tapasan. Biyan yung pagpunglaw. Tuan kawanin doang ngayon, isa pa ngayon ko kayo mo na ako magbalik. Allahu Akbar. Dinihil na ka, usab yung lawan mo pa, piya sakit mo pa yung pangatayan sindihilan mo. Piya sakit mo. Insuway, naglando na ka, nagpakuyag ka niya, imyat to siya nasusa, napakuyag mo, suway manay ko siya halawman mo, lawing kuyag, na sinimalup kay mo. Sa mahunit saan, den katutan niyo. Pagpalwa pa si kaywanan, aw pakaywanan imyan, ikaw adya sa binangayo. Matawad pa isab sa labirin kay mo, correct. Bang kaw rin dimihil, di ikaw tumabang hambuk manusya, ay mo na bistarai. Ayaw na. Imyan na dya kaw na, kusugayin jikil mo. Kusugain kasabar mo, kusugain dua mo, kalu-kalu asusungon makabakda kita, insyaAllah. Sa tumtuma, ingkatan manusya limalawagdan, ba't siya maiyan tao marayaw? Ingkatan manusya limalawagdan, ba't siya mainang tao maraw? Uning pagindanan sin tao maraw,
bang intaw miyaon palawm simbay mo, bang intaw kimo ko simbay mo, bang intaw simalam simbay mo, bang intaw nangabot kay mo, sulatan ingan mo taw marawkaw. Kita mo? Sulatan ingan mo taw marawkaw. Mayta, ang kanya nangabot maun kay mo, ang kanya sibok kay mo, sawab may takita ni pangadatan doon kay mo, taw marawkaw. Nawang kaw nawapat, maglapid-lapid, maglupad-lupad, ingan mo, sasabutan kay mo sintao. Ta mo na? Ha? Isyo taw rin mabaya nung taw maraw. Kataan kita nung mabaya. Saan kanti siya miyaon kay mo, aung kita na dayaw roon, sipat kay mo. Pagsyukur kaw, intawd si manu siya, intawd sintao, wala nila siyuok, wala sila nangawot, ikaw intiyod yung sawab mita, kita nila, biya nila siyulat, long nga ikuan ini, taw maraw. Allahu Akbar. Nabang intaw, di na maun kay mo, di na maun kay mo mangawot, di na maun kay mo sumuok, di na maun kay mo katan maghajat, sulatan ingan mo, long mo taw mangi ako. Ba't bang bisaning kampong mo di na sumuok? Ba't bisaning lasya mo tay mangur mo agama Islam, di na maun kay mo mangabot, hasuwa imbaran mo taw mangi ako. Ang kandaong masul, gitawing kamasan na to. Bang intaw nangabot kanila, hari na makatabang sinarta, hari na makatabang sinsin, unit tabang sangsa iwang pikilan. Bang mayan imyaon nangabot kanila di kailo, mauno, di kailo, amin mi paway, miyaon nasusa, ingkawayaan nila manay ko, dinun halaw man nila, halong kakuyakan. Basin zaman si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mga ula, gwa hula malayo. Miyaon pa Madina, simok pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangayo, di kakilansin Rasula, yasusin Rasul, unin hajat niyo, maglaki kami kambing, maglaki kami sakatan, maglaki kami sin, maglaki kami, di hila katan sin Rasul. Laong sin Rasul, wayron na iwan nyo kiyawin dito maghajat, Allahu Akbar. Mga Arab, mag-agaw sila bang isyu in karihilan. Naing kita nuruwaing mag-agaw bang isyu in magdirihil. Allahu Akbar. Mga Arab mag-agaw isin dihilan. In kita nu mag-agaw isin magdirihil. Tuhan matu kita. Sali din aun siniwan waisin waira. Subhanallah. Kita may parkala ini. Nabang mo intaw tiyom mo ibilman ni wal ada. Bisarahan mo sa simbukun amo. Adlaw akhirat maglawag ko sing karewan mo. Tuan, imagpanumboy mahunit parkala. Sakit. Di makawachi ka po hospital. Piyanin doktor specialist. Bang parkala kaikot, parkala sakit pagpanumboy. Di yan. Ang kandaon masudeng kato imyan salong nga may tabangong problema. Marisadya kato maghajat. Bangong problema. Marisadya kato sumuk. Sabang kita long yung maglaki. Di kita long nga kalagan, di kita sipon. Allahu Akbar. Mali in-approach mo. Pagsukul kaw siya inangabot kay mo. Dihilan kaw karayawan. Sa inikaw, wala niya kaw yasip. Wala niya kaw inu-inu, ibutang mo papikilan mo, bukod na siya magtutungbas. Yan. Bilman ni wal ada, bang mintaw tiyumboy, law mo bang buko na ko, oy, law nga tuan, tumtumawaysab, in waktu ko miyari, di hilan takaw, tumtumawaysab, in waktu ko miyari, in katan hajat mo, tiyukbal ko, habyaw na ko sabi maghajat, tabang awaysab ako, Allahu Akbar. Na, bang imparkala yato, biyasin sambat ko kabalikan ko, bang impagdihil mo, imaksud mo, bang man kaw kasublian na pagawin mo sin English, give and take, ay nako mag-angat ulat, makalo mo na dyan siya. Matumboy mo na dyan siya. Na intaw magpanumboy, mahinang sawab, mabatal, ingkatan, piaglugtuan niya.
Mayta, sawab intaw magtumboy, yung magpanumboy, biya siya sin. Nagsarak ka sinriya. O nag-istallahu ta'ala, sugpatan natin, kalladhi yunfiku malahu riyaan nas. Sawablong niya, intaw magpanumboy, intaw magsabot, sindihil niya, biya siya long niyasin. Biya siya long niyasin. Nagnapaka sinarta niya, suway sa jawng kikita sintaw. Katumtuman ko ang buksuy-suy. Naabok kong suy sa habat, ha? Bukos tabin, nga, duwaing bangsa, ha? Kat ikaw masulya mga sulisit, natuwa magsulisit kami long nga hamasjid ta. Magsulisit kami hamasjid. Na dimihil na, nangapilit ka na ikaw na mga pilin kailasan mo, dimihil na, dimihil ang gatos. Pag di lang gatos, long si magdirihil, long natuan, di lang ba sambilngan mo? Di lang sabilngan mo. Lang nga mayta, iwutang na mo sa ini pamasjid lang ngay sulat, benin dihil mo. Nauli nagisintaw yato, uy, pinda, hinangang pungay mo. Allahu Akbar. Sibo din riya. So, kat na sulat na masjid, i-display na nga ni ng gatos pila, kinangang pungay mo. Tao maraw. Ipangaso mo. Aun madawhat niya, way, basawab mita, sibo din riya. Amo rin panagdanin bukon. Matod biyang manusia. Nauning kangian, sitaw magpanumboy. Aun hadith si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadith ng kan Abi Dhar, riwayat ng kan Muslim, hadithun sahih. Hadith ini, mahunit, intaw magpakatayma. In hadith ini, amo pa indi kugdanan, intao awam. Mismo tao tagapanghati, kugdan sin hadith ini. Kugdan. Sawabin hadith ini, masakit taymaun, makaan hinangun. Kapi nyo? Masakit taymaun, makaan hinangun. Sawab mayta, sunnat, iban hadith sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unin baita, hadith riwayat ng kan Abu Dhar, hadith ng kan Abu Dhar, rawahu Muslim, laung sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yukallimu Allahu yawmal qiyamah wala yuzakkihim wala yanzuru ilayhim walahum adabun adhim walahum adabun alim. Subhanallah. Thalathatun la yukallimu Allah wala yanzuru ilayhim wala yuzakkihim walahum adabun alim. Mahunit perkala ini, tuan. Tu perkala. Panagnan di kau dahon magbisara sintuhan. Hikaruannya di kau pandangun sintuhan. Hikatunya di sutsiun sintuhan. Inda sintaw ni, biya kita iyan, imanga tao, lagi ibadat tuwi. Mayta, wala yuzakkihim, di sutsihun insarak kanila, di sutsihun inzakat nila, di sutsihun inarta nila, di sutsihun ingkatan piaglugtuan amal ibadat nila di hadunya. Di sutsihun adalah akhirat. Okay na satu di sutsihun, di pa kau tuan aturus na Allah Ta'ala. Way, san ngumita nam? Amin dia jawa kato. Amin pag kita mo lumabay ng crush mo. Paglabay sing crush mo yan, pulman akaw. Bisan ko mayroong paigo, intrip mo taka paigo, mabti ko magpait si mga pikat mo wihan, paglabay sin crush mo, wala ko piansin, masakit sa natay mo. Ibang pagyasin bakay mo, kuliton pa kao. O lang nga Brad, puspos na isab ko lang nga nag-makeup, wala na ko piansin, ilumantayan. Nalabi rin nga, tinallahu ta'ala, intaw ini, hatu ini. Di pandangon sinutuhan tarab bulalam, hindi niya aturun. Ito ini. Hindasyo yan. Muna-muna mamuas ako, ha. In hadith ini, bukon din kako. In hadith ini, way lamod ko. Unoy kako, magma na sadya ko. In hadith, inagbayta, basta nga ng hadith, kalam sin Rasul. Inagriwayat, Muslim, hadithun sahih. Dasin sambat, way lamod ko, ha. Bang masakit in hadith ini,
Masakit kay mo, masakit ka, kung masakit ka tukatan, way lamod ko. Sab may ta, parkala hadis sin Rasul. Uy nagi sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laong niya intaw, tutaw di dahon nagbisara sintuhan, di aturon sintuhan, di sutsihon sintuhan. Bukon inway ibadata, nag-ibadat ini. Inasyo yan, amo na laong niya al-musbil na. Uni pagyanong musbil. In pagyanong musbil, tabiya makamilyon tabiya. Tabiya ang mga wala kyugdan. Ada pun in kyugdan, way na pagtabiya. Uni antuan, al-musbil, amuna in tao magpaliyo sintamungon deng ha, buku-buku. Allahu Akbar. I told you. Sabi ko na nga ba, ang hadith na to, hindi lamang ang taong natamaan, ang taong may ang walang alam, subalit kahit may alam, tinamaan. Ang sakit, masakit tanggapin, masarap gawin. Tamo? May masarap gawin. Hadis sin Rasul. Harihay ni biyayta sin Nabi, intaw al-musbil, himagpalyo sin tamungon habuku-buku, di aturun sin Tuhan. May tatuan? Uni pagano musbil? Okay. Musbil, sali da kaw naggagamis. Sali da kaw nagpapantalon. Sali da kaw nagpapajama. Sali da kaw nagahabol. Sali da kaw simulog karot. Umitan karot na tuan. Huy na, malay mo heron ni pamilya tamungon, karot ni usal. Aong kita kwa Facebook, intiulog, dahon, panghati ko mga junay. Ba't dahon ni piyak sulog? Kita mo? Banglim yung habuku-buku imparkala ini. Yaon na kay jagger mo, Jordan. Pantalo mo wrangler. Yain na kumaog, tuan magutod. Bang mo piyal yung habuku-buku, inagi sin Rasul di kaw dahon nagbisara sintuan. In sambong long mutuan matawd san kaguruan kyugdan. Okay. I accept your challenge. Correct. Matawd kaguruhan kyugdan. Sabaitan takaw bang ikamutuan. Kumauntay. Kumaun kaw. Isambong muri. May taminahon dalil. Kita mo. Bang ikamutuan. Simod palom sinarka. Insambong makadkaw, insambong di, may tabi nangon dalil. Yari na yung hadith na may takay mo. Dalong mutuan, dipindihan niyat. Yes! I like your question. Dipindihan niyat. Sa bangso pa maintaw nagpalyo sintamon ni habuku-buku. Dipindihan niyat, correct. Dipindihan niyat. Insambong, pagkalong mo dipindihan niyat, may taintaw, di magpaliw habuku-buku. Buku maraw niyat. Okay, mari kita. Mari kita. Para maloy tamag tuilong mo, di maaw ni pag-discuss. Aun masul, mari kita pakisa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, uningi sintaw magpaliw sa habuku-buku tamungon. Aun kasi kay manan mag-apas pasimpul ma, long mo biya ba kita tuan undok-undok bang biyaw ning tamungon ta, I told you, kung pangit ka talaga, dapat mong tanggapin. Di na sang mahalin. Bisan uno klasin pulma mo, bang ko mangyusog, asal mangi. Aun pamasula, aun masul. Aun masul, at kaw sa mga, long mo, di ba kulong mo, biya, kuano sin, chicks ko wang ako, baduy in pulmahan ko, suwan. Tumtuma, magpulma, bisan ka wail pulma, bangin ka baya kay mo simbabai, karna sinagama, bisan pasanunon. Kita mo, Brad? I told you. Tamo. Inagi, sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intaw magpaliw habuku-buku, nagapin hazaman niya, kisan ta ka mo. Aun hambok usog si Mambahayang.
pagubos niya si Mambahayang, miyato siya para Rasul, sabi ni Rasul, nagsasandig-sandig ba na masjid, imalop siya, iyan siya sin Rasul, idhab fatawadda. Tamo? Idhab fatawadda. Balik kaw pag-ayilmat to. Nagbalik kinusog. Pagbalik sinusog, si Mambayang naisab simog kanya, iyan naisab sin Rasul, idhab patawadda. Nakarwana. Nagbalik naisab siya, iyan sa sin, pag-ubos nagbalik, ya Rasul, ilang sin Rasul, idhab patawad, nakatu, nangasuwi ng buko, ya Rasulullah, lima amartahu an yatawadda, may tamo siya diya nag-ayil balik. O inagi sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tayngog ka mo maraw. Intaw magsambayang inangad ulat kaampunan. Intaw magsambayang inangad ulat ulong iwan rida sin Allah. Sa aunti masul, pagkalupahan na to. Pagkalupahan nuno. Pagkalupahan na to masul. Nakalanggal kita nusara. Laong sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nga sumo inambo kusog laong ya Rasulullah, may tamo siya diak balik nagsambahayang abdiak balik nag-ail. In agisin Rasul, inna Allah la yakbalu salata rajulin musbilin izarahu. Allahu Akbar. Sawab laong niya, in Allahu Ta'ala, di tumayma sinhambuok usog si Mambahayang nakaliyo, di tumayma inallahu ta'ala sinsambahayang sinhambo kusog hingga bang limiliyo intamungun niya ring habuku-buku. Mahunita. Subhanallah. Pagpalo sa jati habuku-buku yat, tumahinang sawabi ka tayo sambahayang mo. Lang si Sheikh Uthaymin, mari kita pa mga ulama. Lang si Sheikh Uthaymin in hadith yan daif. Okay, I accept. Law ni Sheikh Bin Baz in hadith yan, daif, I accept. Law ni Sheikh Albani, rahimahullah, in hadith yan, sahih. Langamayta, law ni Sheikh Albani, Sheikh Uthaymin, ang kalong in hadith yan, daif, bukun siya law niya dia aksin Rasul. Bukun siya law niya iya sin Rasul amuin, may tasalaw nga dia aksin Rasul papag-aylon. Sabi law niya di makabatal, intao sumambahayang lilimyo imbuku-buku na sa may ta sa diaksin Rasul ang kalongan na daib. Salong ni Sheikh Uthaymin, di nakita maong pag-discuss in daib, maong kita pahamok hadith. Laong sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man jarra thawbahu khuyala, isyusyo inagpaliyo, sintamongon ng habuku-buku, pantalon, jagger, tolda, karot, kataan, habul, gamis, bang mo piyaliw ng habuku-buku. Laong sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matawag siya ring hamang ataw abuhan. Brad, I told you, suway intiap-tiap rin kato, fala tuzaku anfusahum. Ayaw ka mo mag-angkat singgin hawabaran niyo. Allahu ta'ala miyan. Abuan intaw magpaliw sinta mo na buko. Walaw pon. So pa man, naginang ka ospital, naginang ka office, bang mara magbisara in office. Sir, alam mo sa aming mga, sa Islam, meron kaming mga patakaran, mayroon kami mga batas sinusunod, mayroon kami mga sunna na sinusunod ng Allah sa sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Aw masul bang bagyan sin office lang niya, God damn it, that's in my order. Suway ka mo magpaliw ring habuku-buku, inangkaw. Walaw pun hababai, sunnat kanila imagguyod sintamungon, akato usog haram. Kita mo ha? Ang karen ako may may tasambuanga malano. You know what? May tamalano yung sambuanga. Halom sinhang gatus tao. Guyod ka taning pantalon. Di ba? Lumano yung daan. Pag-ipaway, pagkita sinasawa mo, doa rodang. Labi ka ulit sabdang si mag-aakot basura, ay lumisindol pantalon mo. Hinihikmat basin, amin bukon ka musbil, amin pantalon mo yaon. Aun masul, impantalon mo yung uturan na, aun masulod yung tasal, nga to may tabahain labayan niyo. Na, in hikmat, uno to in hikmat, may tarita pagbusbilon, kasi aun masul, impantalon ta, dahon ta magsambahayang. Nabang nakakuyod sin najis, di tayo mo, sambayang, tasab may tamalumi. Kita mo. Na impangaso, nagsambayang ako, nagpaliw ako sin tamungon ko, gamis, habol, panto, pantalon, jagger, piyaliw ko siya.
Tayo mo sambayang ko, laong Sheikh Bimbads, tay maun. Sa tay maunin sambahayang mo, walakin anta athimun, aw wa huwa athimun, o tiyay maisambayang mo sumagawa, in siya nagdurusa. Allahu Akbar. Ya, ko tayo mangod kwa ka may Islam. Bang muli kakausan pauturan, intamungon, impantalon mo, Mia, I told you, I have a pantalon wrangler. Sa way ako nagtali sin mga mautod yan. Yutod ko sabmeta, aw masul, bang muna hinang, in sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in pangindo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aw masul, unim may nang jumato, sa paatun ko sin Rasul. Indunya ini matay rakita niyo. Ay, nako magtali si mga style pulmahan yan. Uy, manglano-lano diaak, magpulma riak. Sabang isa pagpulma makalureng habuko-buko, kunasan diaak. Uy, ikaw magusos, inar ka, mahunit. Mahunit magibadat. You know what? Yes, kita mo. Parkala yaon, tao magpalyo habuko-buko. Ha? Hikaruan niya, di dahon magbisara sintuan, di aturun sintuan, di sotsyon sintuan, almanan bima'ata, hamuin tao magpanumboy. Lamod na ka mo, mga Mr. Panumboy. Lamod. Amin beri dagbos, para malay nung magtikahat yan. Long niya tuan naufil, intao yan, basta yan ang problema, marisan ka ako. Nakita mo lang yan na. O yari na isab ko mangayo. Bagos bang kita maghajat kayo mo, di ko misa makatabang na maglawag ko sing karewan mo adlaw akhirat. Tumtuma. Biasin sambat, basta ko timawang. Ay nako magtali. Ay ko magtali kanila. Intali mo karewan mo adlaw akhirat. Kita mo. Nalang mo, bangin tao yan mari. Amin tao yan nangangayo sa jatabang. Kita ka walong niya. Di ko saraw magbisara. Di ko siya asipon. Natuan, ikaw hindi asipon sin Allah. Ikaw hindi aturon sin Allah. Sawab mayta, ikaw inanumboy. Allahu Akbar. Ikaw inanumboy. Di ikaw asipon sin Tuhan. Ang kasi masul, bang kita amin diurukalan na, di ta na pagkalimatan ng bisarata. Di ta na pagkasayuan. Sa dawa kulong niya. Sa Tuhan, ay nakaw magproblema. Basta tiyukbal mo na sinto. Laong si mas-mas, di na kaya nga ta silawa. So abmayta, intuhan ta Rabbul Alamin. Aun masul, biyasi sambat ko, ingkatan sakit kaubatan niya. Karwa, di daw magbisara sintuan, amin tao magpanumboy. Ikato niya, al-munfiku sil'atu bilhalfil kadib. Amo in tao gimastos ya yaakaran pagsapa. Biarin dagbos para kahat yan tamagtuy. Asamantay ni uso in mag live ceiling. Oy, uso magdang jalmura live. Live in Jalmura, live in Bangbang, live in Tamungon, live in Katan. Okay. Sometimes when you touch, aun masul, inikaw mabaya ko mami. Intaw mamimi, wayroon patut mo mga sumusimpuon. Intaw mamimi, wayroon patut mga sumusimpuon. Inikaw sa magdarakang, ay nako mamuting. Dahil kita rin sa makontrol. Long netuan pabiya kita kuno jalmura mo yan, jagol mo yan, 100. Long netuan malugi kita isab. Impuon ko yan long niya, puundasan long yung binimo. Nakimangi na kita, Brad. Ay nakawimambiat to. Sa inyano mo na long mo, tunguran mo na, wag ganta makausaha ko. Ay nako mamayta, sa wabang ko na may talong mo bayarin na dya ka ko ba? Dua ka iman. Sari na mao numunto nga jako lo nga 5 pilak batinus impun kuan dua gatos kapatan taglima kimangi nakita ikaw impuon kapatan taglima ra. Kimangi. Kita mo? Ya ko tay mangud kwa ka may Islam. Suway kita humali basi sambat imagdarang in magdarang ay nako mamayta simpon mo imamimi
ay naisab ko mga susimpon, bangkaw kumo, kukaw. Patot mo yan. Ikaw siya magdaragang, bang magpari. Biat tukagi. Nawang kaw namuting na adlaw akhirat, di kaw aturon, di kaw sutsiyon, di kaw kitaw, di kaw kuan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di kaw no, di kaw tuan asipon sintuan, di kaw aturon, di kaw magbisara, di pa kaw sutsiyon ng malibadat mo. Wala hum madabun alim. Tiyaga mahan pa kaw sinsik sa maulol. Aw nangasuwo ka, kulong nga tuan naufil, hinar ka, law nga mapaso. Asubon takolong ko, ang baka kayo mahagot. Law nga way na, biat turasan. Ay, king ang kanangangyanan nar, kabat mapaso. Diba? Ay, kita mo, ang pahadis. In hadith isad ini, pagkanya to, di daw magbisara, di aturon sintuan isutsyon, into isab ini. Di pasurun sulga. Di pasurun sulga. Un hadith ini. Hadith ini rin kan Abu Darda. Riwayat dekan Muslim. Uy lagi sin Rasul, thalathatun la yadkhuluna al-jannah. Tu klase di makasud sulga, panagnan akali waliday. Amu intaw magpangato harwa maas. Na matawad ka to. Bangnay ng narayahan, attorney, doktor, engineer, police, general, colonel. Pagkalupa ni maas. Aun masul, inhinang, bangin maas, yaun halom simbay niya, ulin hinangon, tabiya ang mga wala kyugdan, inangon imaas, magdarakdak ina, inama driver. Subhanallah. Inama bang nagkarayahan, inina bang nagkarayan, inana kambuk sultan halom simbay, sabang anak kinagkarayan, inina iban sinama, subhanallah, ambuk darako nalom simbay. Tumtuma, bang intao magpangato harwa maas, aw masuli na to pagkalimatan, pagkatasan na to, tingog imas na to. Tuan, inmaas malay pagkasakitan, inatay. Inmaas malay magpangdada. Nabang inmaas mo, bisarahan mo sinmangi. Tuhan, mahunit imparkala magsudsulga. Bang minmaas mo, ayaw na kaumato, sambungan mo sadya simbukun maraw. Yan na imbaran mo. Ya Allah, tambula ilawang sinsulga ko. Ang pamasul, ayaw kita mabiasin hambuk tabiin. Ang kayo lamang tabi-tabiin. Ang kanang kita no kausuhan bang kita makaasawa, suway in asawa mo, welcome in pamilya mo. Welcome in taimangod mo, welcome in pamilya mo katan. Sawa pimbaway, aun sipat nila, bukun maraw, bangkaw rimeng at mag-control. Ba sinambuk, at sadya kailo, miyaon pa, miyaon kailo, pakain, miyaon, nangita-ngita pamul, nakasulog sa dyan na singsing, nagsumbungin na sawa, laong nga ina mo iniway tumagi magsingsing kataulas na na. Allahu Akbar. Imba na isa bin anak kusog, magtoy gayan, magtoy piyasan tingog, ina malas na bakaw, maguno pa ko magkawas mga bihan. Allahu Akbar. Ay kautuan kailo, diaak na maygo matto, ay pagano syatil bahar, paigad dagat. Dito man ay dagat. Ulin ninang, dihilan sulat, ina magbalik man kami, bang aung tao makari, duwala ni sulat yan. Naroon na nina, kailo nagtakad na nina. Sampay miabot magrib, aw narima tong tao, long nga babo may takaw, long nga nagtakad ako anak ko, long sintong babo, wayroon na tao rin di. Magrib na. Di long nga magbalik kinanak ko, sa awlong nga sulat, diwal marikako, bang kuno makakaritaw iparwal. Pagdual, pag kita sinsulat, unin nakamutang, isyu kamo makapot si maas ini kawan yun na. Allahu Akbar. Anak, makaraos mamungit maas. Maas, mapuasin kakangog. Di makaraos mamungit anak, bisan pa kakangogin anak.
mapuas ka kangog na sabto rin nina. Iba nama. Bukon ka. Ini parkala ini, tumtumun na to. Usaha mo, ang kausaha, tumtuma, di ko may ng pulis, di ko may ng colonel, di ko may ng general, di ko may ng attorney, bang bukon lugto na ng sawab sindwa maas mo. Ay na mo, atas magpabanya ka magparakdak hatawruaing, ayama mo, kumuway sindum adlaw bang manjum at bang mandumayaw ing kahalan mo sa kalibyaon, dayahan man kau, uy, nakapakain na isab. Allahu Akbar. Ayaw kong umiyak ka. I don't wanna cry. Ayaw kong umiyak. Kita mo, di pasurun sulga intaw magpangatudwa maas. Imagpangatutuan, ayaw in tasan mo adya tingog, matawag na pangato. Suway bang ina, ama, di ni ba? Pagkaisab tunang mo, pagtawag, isun, Eloran, kumusta? Oy, malambot da kuman. Sabang ina, ay na, ay, marunong kita na. Oh, suway ina, I miss you. Ina, I love you. Ama, I miss you. Suway kita masubag, I miss you, mag I love you, hamasta. I love you mo pa ama mo, ibadat. I love you mo pa ina mo, ibadat. I love you mo patunang mo, kat. Bang mo kun halal. Sawa mo, ibadat, siyempre. Kita mo, ikaruan niya, di dahod, di makasunsul ka. Mudbinul khamar, amu intao mataki mag-inom alak. Buko na kinagyan ha, Rasul sallallahu alaihi wasallam, tao mataki mag-inom alak. Na, yung kita rin di, imagtutunang-tunang bang dukalan na, uninang, kumawa na tuan readers, maraw pa lang nga magpasipa. Ingkaywanang kumawa tanduay, iwan pagyan habang tumatagal, lalong sumasarap, ay naman ko magkakad, habang tumatagal, kumangino mo. Nabangin tao na ginumalak tumtuma. Kumangi na kao. Kumangi na. Di na ko makasunsul ka. Beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hikatu na rin makasunsul ka. Almanan tao magpanumboy. Ano, nakalamod pati magpanumboy. Naltay ni mga duwara kuman. Nakaligtas ni magpanumboy. Lamod da. Ang ka na kamo magpanumboy. Ando ka ilo. Basta mo riuhal, ay nako magtalisin uno-uno. Dasin sambat kabalikan ko basta mo riuhal, was para kala Allahu subhanahu wa ta'ala inangat ulat mo. So inshallah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan, in parkala ito, piatum-tuman kita no sinallahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, o kamu mga bariman, ayaw niyo pagbatala, in mga sarak ka inang nu amal ibadat, sintungod simpagtumboy, iban sigkabtangan bukon maraw. So inshallah, murah-murahan, bang man nagmumpaat, shout out, miabot kita nung siyam nga katos lawi in viewers na to. Allahu Akbar. Lawi kita nung rin sinag-live jal murah. Sawabi nini pangadjian. So murah-murahan, bang man magmumpaat ka to tanyo katan, in pangadji, muna-muna piatum-tuman kimbaran ko, balik ka tulik chulon na to parkala pagmaas. Kalo-kalo aun makawa na to kisah jima to nakauna ibang kisah sin zaman na to. Inshallah, kalo-kalo panginduhan nyo ituan naufil masi-masi halom kusog iwan kaya sarta masi-masi halom sindurog. Biyaon, mga tayo mga ka may Islam, in parkala pangadyan na to may sambat bukun sadya kamu impiatum-tuman ko, sampil baran ko, wabillahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So biyaon mga palangwan ko kami Islam. Shout out ha mga nagbiyo ka to katan labi kita no siyam nga katos. Bangtay ni pawaon pa mga ruwajam mawut kita no mga ngibo. So inshallah subhanahu wa ta'ala na biyaon kalo-kalo aw mabaya ka to tanyo mga subo. Jawaban na mo akagaus-gausan ada pun bang di mataud palabi ring kato iban labi pa maingat din katutan nyo. Inshallah, shout out ko no, kan Omar, denga unwe, denga ipil, okay. Shout out ko rin kan Adjinay, yan siya amak kabiyaw, nagtatawbat maraw, Masya Allah. Shout out kan Hamid Asnawi, shout out ang mga kan Haji Nulmani sa Baginda Mursalon. Oy, Kaji, shout out.
Konsyal, Saluan, I miss you, Sheikh. I miss you too. Konsyal, muha, chup. Magsukol day sab ka Jamil Hamja. Magsukol patum-tum, Sheikh. Inshallah, ang bayan na to na kung maka-order. Unin sa binudil mo na G-Pars. Masi halom durog tuan. Magsukol to bayan lepay. Magmain man kita sin Jalmura mo. I love you, Sheikh. I love you too, Paji. I miss you so much. Muha, chup. Maluway na kito nagkita. Madurog da kawasal tuan, Sheikh. Magsukol. I know right. Amin guro magsukol. So inshallah, wero na mga subo. Magsukol, Sheikh, patumtum magsukol ay sa bapagdog nyo. Ang pangasuwi ni Gorso ni pangasuwi mo, Praser Sincero ang Da Benji, the number 23. Champion katuan, yes, champion, buko na bravo. O ni pangasuwi Benji. Jawaban tawang kagausan, shout out, Al Khalid, Okuray, shout out, idol watching from Zamboanga. Yes, I know you. I'm Zamboanga din. Assalamualaikum, mamarkat watching from Najran. Mashallah, barakallahu fika, Burmar, Khatab Saral. What's out from Qatar? Mahal kita, walang iba. Oy, shout out to. Champion na. Yes, champion. I know right. Girls, ang pangasuwi ni. Nagbalik-balik si pangasubo mo yan. Shout out ang mga viewers. So, Abu Yusri, shout out ang mga viewers ko, no? Pa-shoutout Guru Kalasan, notice po. Okay, pa-shoutout. Allahu Akbar. Oy, Katal, shoutout kay mo Katalib. Shoutout kantil Lib Paul, Yana Bata Lower. Shoutout ka Jamil Hamja, shoutout Balan Risto. Kalo balik, ka Jamil Hamja, mag-sponsor di sabkato si Balan. Mangka mo mga viewers, Balan ni One Load. Watching from Riyadh, Jaujan Ahmad. Shoutout Sheikh Maluso, Tuan Sheikh, shoutout ang mga to Maluso. Khairan, Sheikh, pangadya magsukol kanyo, aon nakawa na to pangadyan. Pangasubo kuno, Sheikh, bangkaw kuno subol pa. Allahu Akbar. Subulin anak. Allahu Akbar. Shoutout champion. Yes, champion. Shoutout Marganjama. Yes, malingkat na siyat mo, Sheikh. Magsukol, Indaji, Kaji, Nulmani sa Baginda Mursalom. Salam, wassalam. Shoutout Goro. Shoutout kan Farkins Hamid. Shoutout Timhar Jupli Adurdi siya from Riyadh. Timhar Utal. Yes. Where is it? Katan, idol pa. Shout out team. Na kita magsabot basin team nato yan, Adjas Rap. Team na mo yan, Adjas Rap, Jaid Azrak. Shout out kay mo, Adji. Amo nyanin, idol ko Hadji. Assalamualaikum, Sheikh. Ang pangasuin, uno ba ka bang mga tao ubos tanambayang at tawang pa nanambahayang. Magpicture iwan sin caption niya, Dan Pring. Allahu Akbar. Dependihan niya tuwa, ni siya nga suwi ni Aisal Lenso Lidasan. Nabang sopama in pagpata niya, sawab bantukon siya nagsambahayang, na amyat ni sumud parya. Walaw po bang isab nagsambayang sadya, sawab sin piyakita niya jalong yatis, nakasambayang na, kugana na, ang mga piyag-reportan niya ruhaing. Allahu alam. Sa tumtumun na to, in katan riya, hinang, intupot makaingat ikaw rebas na Allahu ta'ala. Sa in katan riya, batal inibadat na to. Tumtumon natin. Rasul sallallahu alaihi wasallam imian, in kabukaan ko, in dumatukan yung amin siwi-siwi na sa syirik, siwi-siwi amuna in tungod riya. So inshallah, ang kana mga temangod, magpataubos magsambahayang, na di tanan kay nga tambangunin niyat nila. Allahu alam. Ati ko nabang supamay niyat niya sa wabaon crash kaniya, suway sa kakitanus nagsambayang, atawakan ina niya, suway tod sa kasaksiyan na di ta kay nga tingatan. Inshallah, Allahu alam. Shoutout from Marina, Iman Alkisa Sali. Shoutout kay mo, Sheikh. Okay. Idolan Guru Champion. Yes, kayo. Mids, I miss you, Mids. Kami, Mids Paramsari, yan Riyadh. Amin, akwin, kimawin ka niya yan. Mashallah. Team, ayun o, mag-team Taliaka yan. Team Taliaka, kayo kalupahi. Salam, Yajisam. Salam kayo mo. Yan Balbara. Salam ka sila sa kayo mo. Jazakumullahu khaira. Salam ka sila sa Matun Sheikh. Dahil di nga Manila. Salam ka sila sa Raisab. Nol Aliyah. Dagam. Ay Manila siya ini Ituan Ramli. Shoutout mo from Kuwait. Shoutout kan Katrina Jahid. Dahil nga Kuwait. Shoutout Jizan. Shoutout from Jizan KSA. Shoutout kay Minda. Lance Gian. Salan Saplag pa from Johor, Malaysia. Mashallah. Miyawot kita no pa Malaysia. Magsukol pa tumumustads. Magsukol dahil sab naip. Shoutout ka tuan watching from Jeddah. Bint May Faina. Shoutout kay mo nga Jeddah. Salam pa shoutout ka tuan. Shoutout from Riyadh. Biadiin bang yari impangasubo iprasor sincero ong. Biadiin bang aun amanat sintaw kako. Manjari ko ipasampay
manjari kay pasampay pa mga tao biya pasin pagpo sa Facebook. Bangsaw pama, inamanat kay mo amin karna suway patod kakitaan sin inagsarak ka at tawa ka nagamanat kay mo. Mayroon problema to, Tuan Benji, the number 23, wayra to sa niya. Sawab aun masuro tabi ada kuman niyaon, intaw magdirihil, na suway pa ba kakitaan. Na actually, bisan sa ito rin nakakitaan, Allahu Ta'ala kaya ingatan niya, sabang iposta, pang-encouragement, wala to problema niya. Inshallah, to Benji, ipinirato. Guru ko, guru ko yan. From Davao City, pa-shoutout si from Riyadh. Okay, so murah-murahan, mga temangod ko ka Islam, bang man, nagmumpat, impatumtum na to, aro mini, shoutout kan Al Sharif Tan. So inshallah, mga kalo-kalo balikat to, basin sambat, leksulon na to, imparkala pagmaas, very rawak to bang bukunda bisi Tuan Naufil inshallah. So salam doa mga kanute mangod magsukol mga nagbiyo murah-murahan bang man kita no piarela sinallahu taala sarta nalapas kita niyo deng hasakit sing COVID-19. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka bihamdik nasyhadu an la ilaha nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So shout out kan Haji Sam, kan manager Haji bin Ahmad. Damikian shout out sa mga tao tita ya ipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.